Kei te titiro tonu ngā kai rangahau ki waho atu i te rohe o te Waiariki, ki te kite mena rānei kua puta te mate huakiwi ki wāhi kē. Nā whai anō e tū takarerewa nei a Ngāti Hine i te tai tokerau, kei tai atu te mate ki tō rātau rohe. E whā ngā pāmu huakiwi o Ngāti Hine i mauake tētehi o ngā kai whakatipu ia Mikey Sherman. I runga i te āwangawanga kei tai mai pea te mate PSA ki konei, kāore mātou i tukuna ki roto i tēnei pāmu huakiwi o Ngāti Hine. Tino kahana tō mātou āwangawanga, nā reira e haukoti ana ngā tāngata ki te haere ki roto i o mātou pāmu. E whā ngā pāmu huakiwi kei raro i te rōpū kaitiaki ngahere o Ngāti Hine, he kaipupuri hea hoki rātau ki te kamupene o Zespri. I tēnei wā e toru ngā pāmu huakiwi kua patua e te mate PSA i te puke, neke atu i te waru te kau ngā pāmu e tirohia tonutiana. We will be investigating any part of New Zealand where there's suspicion of disease in orchards, whether that's from the top of the South Island to the top of the South Island to the top of the North Island, east-west. We will be following up. E mate nui mō te motu katoa i te mea e hia ke ngā tāngata e whai mahi ana ki roto i enei tūmomo whai āhuatanga. Neke atu i te whā te kau ngā kaimahi kua tukuna e te manatū tiaki i te tai au, hei rangahau i ngā pāmu i te rohe o te puke, hei te tīmatanga o tērā wiki putai ngā kitenga. Ko tōna tikanga hei te ahiahi nei tīmatai ngā mahi tōnehu i ngā pāmu e rua kua pāngia e te kitakita, he oi kua whakatāre watia tērā mo tēnei wā. Ensuring that the use does not cause more harm than good. So we don't want to defoliate the orchards and we don't want to damage the fruit. Kua katia ngā tatau o Amerika me te pāpaka nui a Maui ki ngā kākano huakiwi. Ki te rāhuitia ngā moka katoa o te Waiariki, ka riro pea mā ngā kai whakatipu o waho atu pēnei i a Ngāti Hine ngā tono nui. Pai harakei tēnā i te waimari e tanga ki a mātou i te mea ko tātou katoa kei roto i te waka kotahi. Ai nā kaha ko rātou, ko kaha ko mātou. Ko taua momo whakaaro te take e whakapono ana te umanga huakiwi āmotu, ka taua no te pai ki runga i a rātau, hei te mutunga o te āwhā. Mikey Sherman, Te Karere.